Katjibane indzawo lesemuva kakhulu ngentuthuko kulomasipala Dr JS Moroka esifundzeni sase-Mpumalanga. Kodwa ke takhamuti setinalo lithemba. Lokhu kulandzela kusukunyiswa komkhankaso wekulima i-sunflower ngekubambisana kwetakhamuti, bukhosi bendzawo kanye nelitiko letekulima. All 5 families families angena income, so i-project isinceda nge-job creation. Litiko letekulima liyalekelela ukuthi balimi bakhone kutsengisa isivuno sabo. Kunesakhiwo lapho khona kukhicitwa tintfo letihlukahlukene letiphuma kuyo i-sunflower. Siletha ukuchuguluka esichabeni. Siletha ukuchuguluka ukuthi kube nabantu abazothola imisebenzi, abenza umsebenzi lo sithi seasonal. Kubuye kube nabantu abazothola umsebenzi ngaphasi kwalaba abama-beneficiary. All these farmers that are producing this grain, they are able to supply the raw material bese iyaprocesswa iphindze futhi lokhu labakuprocessako kuyosupplyela timfuyo tabo. Litiko letekulima lethembisile ukuthi litawuchubeka nekusekela balimi bakulendzawo. Lokho kufaka ekhatsi ukuthi bathengelwe umshina wekuvuna kude bakhone kutimela. Etindzabeni tetfu ku Channel 163 lotilethelwa i-Newsroom Africa, ngingumweli Masilela, Katjibane, eMpumalanga.